салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. 2 рӯз мешавад дар фазои варзишии шабакаҳои иҷтимоӣ чанд сухани Златан Ибрагимович баъди чемпионӣ дар утоқи либосивазкунӣ чарх мезанад ва ӯ бори дигар мақоли гапам дорад, корам дорадро ба риштаи исбот мекашад. Милан 11 сол пеш замоне чемпион шуда буд ки дар ҳаят Ибрагимовичро дошт ва ҳаминак дар охирин чемпионӣ низ ба истилоҳ гапзани футбол канорашон аст. Акнун гӯш диҳед ки Златан чӣ мегӯяд. Бачаҳо ором бошед, ман ҳоло хайрухуш карданӣ нестам. аз рӯзи аввал ки ман ба ин ҷо омадам ҳеҷ кас боварамон намекард, вале вақте мо қурбон кардан, тоқат намудан, боварӣ ба худро омӯхтем, ба як дастаи комил табдил ёфтем. вақте мо як тим ҳастем, пас имкон аст ки ба чизе мехостаамон бирасем. акнун мо чемпиони Италия шудем ва сараввал мехоҳам миннатдории худро ба кулли бозингарони даста расонам. акнун мехоҳам аз номи даста ба Малдини, Масара ва Газидиса изҳори миннатдорӣ баён кунам. то ин ҷо расидан бароямон осон набуд, вале аз ҳама муҳим мо як даста будем ва аз як гиребон сар мебаровардем. ман бо ҳамаи шумо ифтихор мекунам ва хостори онам ки шумо як хоҳиши маро иҷро намоед. мисли қаҳрамонҳо ҷашн бигиред, чунки Милан фақат ба Милан тааллуқ надорад, балки имрӯз худи Италия ба Милан тааллуқ дорад, гуфтааст Златан Ибрагимович ва баробари ин гап мизи дар пешаш бударо ба қавле чапа кардааст. аз ин навор чунин хулоса баровардан зарур меояд ки дар даста будани як лидере ба монанди Златан яке аз роҳҳои муваффақ шудан ба ҳисоб меравад, аммо фақат бояд якто бошад. масалан бо системаи бисёр лидерӣ ба монанди ПСЖ ба ҳеҷ ҷо намераси. мавзӯи мавриди ба истилоҳ кидат қарор гирифтани дастаи Реал аз ҷониби Килиан Мбаппе ҳоло яке аз мавзӯъҳои сермуҳокимаи миёни ҷомеаи футболӣ ба ҳисоб меравад. нодида яке дид тарсид мегӯянд ку дуруст аст. бачаи мардак пулро интихоб кард ва Париж ҳам дастаи бад нест. аз ин рӯ феълан дар ҳамин шабу рӯз куҷое мавзӯи трансфер кушода шавад, ҳатман атрофи Мбаппе ҳарф мезананд. хулас ғайри ин боз дар дохили бошгоҳи шоҳона мавзӯи тамдид кардану фурӯши чанд бозингарони дигар муҳокима карда мешавад. рӯзҳои охир сару садоҳо дар мавриди тамдиди шартномаи беҳтарин нимҳимоятгари дастаи Реал Лука Модрич муҳокимаву баҳсҳо зиёд гардидааст. як муколама ё худ диалоги Лука Модрич бо журналисти пойгоҳи Копе дар мавзӯи тамдиди шартномаи футболбози хорватӣ бо дастаи шоҳона ҳоло дар саҳифаҳои шабакаҳои маҷозӣ чарх мезанад ки чунин гуфтугӯ доштанд. журналист аз ӯ пурсидааст ки бо дастаи Реал шартнома тамдид кардааст. Модрич дар ҷавоб гуфтааст ки ҳоло тамдид накардааст, вале аз рӯи нақша рӯзҳои наздик ин кор ҳатман иттифоқ меафтад. баъдан журналист ба ӯ гуфтааст ки хоҳиш ва илтимос мисли Мбаппе рафтор накунед. Модрич дар аввал як писханд задаасту баъдан ҷавоб додааст ки не, ман ҳеҷ гоҳ мисли ӯ намекунам ва умедворам ҳастам ки бошгоҳ нисбати ман ин корро раво нахоҳад дид. ман бо ин бошгоҳ муносибати хуб дорам ва ҳар коре дар нақша аст ҳатман ҳамон хел мешавад, гуфтааст Лука Модрич. тамдиди шартномаи Модрич мешавад намешавад намедонам, лекин коре ки Мбаппе ба Реал кард Абдурозиқ ба барон накарда буд. дар финали аввалин мусобиқаи лигаи конференсия дастаи Рома чемпион шуд ва Жозе Мауриньо аввалин ҷоизадори мусобиқаи лигаи конференсия гардид. инро садсолаҳо дар таърих ёдоварӣ хоҳанд кард. Рома дастаи Фейнордро дар ин рақобат бо ҳисоби 1-0 мағлуб кард ва Жозе аввалин сармураббие дар дунё гардид ки тамоми намуди ҷоизаҳои бошгоҳии футболиро ба даст овардааст. баъдан вақте ҳуштаки охирини довар садо дод, Жозе эҳсосоти худро ҳарчанд пинҳон мекард, вале ашки чашмони ӯро мухлисон ва онҳое ки тариқи телевизион бозиро тамошо мекарданд диданд ва ин ба он Жозе 10 сол пеш тамоман монандӣ надошт. замони Португалия ҳатто лигаи Аврупоро ба қавле назараш намегирифт. соли 2013 вақте Мауриньо курсии сармураббигии дастаи Челсиро бар зимма гирифт, ҳамон вақт гуфта буд ки ман намехоҳам дар лигаи Аврупо бо Челси чемпион шавам. ин барои ман ғамгинтарин рӯз хоҳад буд. сабабаш ин аст ки ман намехоҳам ки бозингарони ман эҳсос намоянд ки лигаи Аврупо мусобиқаи сатҳи онҳо аст, гуфта буд Жозе Мауриньо. инро дар мо ба натиҷаи ношугрӣ ташбеҳ медиҳанд. баъдан вақте Жозе аз гирифтани ҷоизаҳо маҳрум мешуду сатҳи мураббигиаш рӯ ба таназзул мениҳод, дигар худо ӯро ҳатто ба лигаи Аврупо низ зор намуд ва замони мураббигиаш дар Манчестер Юнайтед барои соҳиб шудани ҷоизаи мазкур талоши беандоза кард ва гуфт ки чемпионӣ дар лигаи Аврупо мақсади асосии мост. дигар ӯ гапи чанд сол пеш гуфтаашро аз ёдаш баровард. дигар ба ҳамин Жозе Мауриньо дар ҳеҷ финали мусобиқаҳои байни Аврупоӣ
اروپایی با صفت سرمربی شرکت نمیکرد و تقدیر او را به جای آورد که دیگر به مسابقه سوم درجه بین باشگاهی محتاج شد و اینک در لیگ کنفرانسیا مربی چند سال پیش لیگ اروپا را نالازم شمارنده ببینید که لیگ کنفرانسیا را چه خیلی مهم شمارد. او گفته است که من با این مسابقه برای آن کوشش به اندازه نمیکنم که اولین برنده آن باشم، حتی در این باره فکرم نمیکنم. ما فقط میخواهیم که خوب بازی کنیم، تمام و سلام، گفته بود ژوزه مورینیو. وقتی که روما چمپیون شد پرتغالی بعد ریختن اشک زیادش با سخنهای دیگر گفت من خیلی احساساتی شدم. البته که در حیات من از این دیدم مسابقه‌های مهمتر بودند. از این رو احساسات من از روی این مسابقه نیست بلکه از روی مخلصان و فوتبال بازان است. این برای ما لیگ چمپیون ها بود، گفت ژوزه مورینیو. این البته سخنهایی بود که باید همچون شخص پروفسیونال پیش مخلصان فوتبال میگفت، اما در اصل باید مثل مرد اقرار می آمد که او باید جایزه های دلخواه مسابقه فوتبالی رو داشته باشد که الک نصیبش گشت. خلاص فرمولای ژوزه مورینیو حالا هم در سطح لیگ کنفرانسیا بر این مسابقه ها کار می‌دهد. جایزه نوبتی یورگن کلوپ در عرصه فوتبال گمانم این آخرین خرسندی‌اش در موسم امساله بود. اینش از ریال مادرید و کریم بنزما وابستگی دارد که امکانیت میدهند تا یورگن کلوپ باز یک بار دیگر اشک شادی بریزد. آلمانی در انگلیا همچون بهترین سرمربی سال اعتراف کرده شد. طبق خبرگزاری‌ها سرمربی تیم لیورپول یورگن کلوپ بهترین مربی سال در موسم 2021-2022 در پرمیر لیگ انگلیا دانسته شد. در این باره سامانه رسمی پرمیر لیگ انگلیا خبر داد است متخصص آلمانی برای دومین بار در کارنامه خود این جایزه را به دست آورد. کلوب مراتبه اول سال 2020 این جایزه را به دست آورده بود. لیورپول با 92 امتیاز موسم را در زینه دوم جانباز کردند. باشگاه منچستر سیتی با کسب 93 امتیاز قهرمان پرمیر لیگ انگلیا گردید. در برابر این مرسیسایدی ها زیر راهنمایی کلوب جام لیگ انگلیا و جام انگلیا را به دست آوردند. اگر جایزه لیگ چمپیون ها را به دست بیارد پس با بهترین سرمربی سال در جهان بودنش کسی اعتراض نخواهد کرد یا نه؟ با همین تمام، تا دیدار، خیر.